No sé, a mí me gusta mucho palabra amor en bielorruso, que es кохание. Es muy, no sé, es muy bonito y, por ejemplo, también кохание y одиться, кохать, solamente se puede utilizar, el verbo кохать solamente se puede utilizar para decir que, por ejemplo, un chico o chica o mujer o hombre, entonces es кохание, pero para otras existen también otras palabras, no sé. Y también igual esta palabra también un poco dice sobre el carácter de bielorrusos, que a nosotros nos, no sé, que tenemos buen, no sé, corazón y nos gusta mucho invitar a la gente a la casa y, no sé, dar comida, pues así como también nos gusta mucho, no sé, dar a la gente, así. Мне подобається вельмі слова кахання па-беларуску, таму што гэта адлюстроўвае характар нашых людзей, што яны вельмі маюць добрае сэрца і вельмі падобаецца запрашаць людзей да сваёй хаты і частаваць нечым. І я лічу, што таксама беларусам вельмі падобаецца даваць беларусам вельмі падобаецца даваць, аддаваць.